Tubahaye ikaze mwe mwese mukomeje kutwereka ko mukunda ibiganiro tubagezaho. Uyu munsi twabateguriye incamake y'uruzinduko rwa Papa Mutagatifu Papa Yohani Paul wa kabiri yagiye mu Rwanda hagati ya tariki ya 7 n'iya tariki ya 9 Nzeri 1990. Nitwa Faustin. Papa Yohani Paul wa kabiri yaje mu Rwanda hagati ya tariki ya 7 n'iya 9 Nzeri 1990. Hakaba hari ibyo yavuze, hari ibimenyetso yahakoreye, yewe n'amasakramento yahatangiye, ndetse uyu munsi hari ahakiri ibyo abanyarwanda bamwibukiraho. Ikaze nanone. Mutagatifu Papa Yohani Paul wa kabiri akigera mu Rwanda yatanze umugisha ku banyakigali muri rusange. Akigera ku kibuga cy'indege Kanombe ku ya 7 Nzeri 1990 avuye mu gihugu cy'u Burundi, Papa Yohani Paul wa kabiri yavuze ko ababajwe n'amapfa yugarije ibice bimwe na bimwe by'igihugu, anagaragariza abo mu yandi madini ko abishimiye kuko we agenzwa n'amahoro. Kuri uwo munsi yageze muri Paruwasi Katedrali ya Saint Michel, aho yahaye umugisha abari bahari n'umujyi wa Kigali muri rusange. Yavuze ko yanejejwe no kubona ubwuzu yakiranywe n'abanyakigali bari bamutegereje ku mihanda kuva ku kibuga cy'indege Kanombe kugera muri Paruwasi Katedrali ya Saint Michel. Kuri uwo munsi kandi yageze muri Village Rugwiro, aho yahuriye n'uwari Perezida wa Repubulika hamwe n'abandi bategetsi. Yanahuye n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, abasaba ko bakwita ku bibazo ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere birimo. Ku Kamonyi hari ikimenyetso cy'umugisha yahaye abahinzi n'aborozi. Ubwo yagiraga ku Kamonyi, ubone mu ntara y'Amajyepfo ku itariki ya 7 Nzeri 1990, Mutagatifu Papa Yohani Paul wa kabiri yahaye umugisha abahinzi n'aborozi, ababwira ko yifuza kugera ku misozi batuyeho, agasura imirima yabo ndetse n'ingo zabo, ariko ko bidakunze kubera igihe gitoya afite. Ubu aho ku Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo ku muhanda munini hari ikimenyetso cyahashyizwe nk'urwibutso rw'uruzinduko rwa Papa Yohani Paul wa kabiri mu Rwanda n'umugisha yahaye abahinzi n'aborozi. Ubu ngubu hitwa ku masuka ya Papa. Mu ruzinduko yakoreye mu Rwanda, Mutagatifu Yohani Paul wa kabiri yanasuye Imbare mu karere ka Muhanga muri Diocese ya Kabgayi, ni mu ntara y'Amajyepfo. Aho Imbare ho mu karere ka Muhanga niho yatangiye sakramento ry'ubusaserdoti ku bapadiri bo mu Rwanda n'icyahoze ari Zaire, ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari ku ya 8 Nzeri 1990. Harimo Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda ndetse na Musenyeri Vincent Harorimana, umushumba Diocese ya Ruhengeri. Ubwo yabagezagaho ijambo rye, Papa Yohani Paul wa kabiri yabasuhuje mu Kinyarwanda, aho yagize ati: muraho neza, Imana ibari. Ubu Imbare hari ikigo cyita ku bana b'imfubyi cyitwa Cité Nazareth. Mu ruzinduko rwe, Mutagatifu Papa Yohani Paul wa kabiri yanageze i Nyandungu mu mujyi wa Kigali. I Nyandungu hari ikimenyetso cy'uruzinduko rwe mu Rwanda. Hafi yaho bakunze kwita kuri 12 ku muhanda munini ni Nyandungu mu karere ka Kicukiro, ku muhanda uva Kigali ugana i Rwamagana, haracyari ikimenyetso cy'uruzinduko rwa Papa Yohani Paul wa kabiri mu Rwanda. Ni umusaraba munini ukozwe mu byuma uri aho Papa Yohani Paul wa kabiri yasomeye misa, aho yatangiye ubutumwa bwihariye ku muryango. Hari tariki ya 9 ukwezi kwa 9 1990, ndetse natwe ubwacu twageze nyirizina i Nyandungu, aho yavugiye Angelus.
Aha Nyandungu yanahavugiye isengesho rya Angelus yari asanzwe avugira i Roma imbere y'imbaga y'abaza mu rugendo nyobokamana. Alitari yaturiyeho igitambo cy'Ukaristiya Nyandungu ubiherereye muri paruwasi ya Kacyiru Kagugu. Mbere yo gusoza urugendo rwe yagiranye ibiganiro n'abepiskopi bo mu Rwanda, aho usanga mu ijambo rye yaragaragaje cyane isano riri hagati y'umuco no kwamamaza ivanjiri. Ku kibuga cy'indege i Kanombe yashimangiye ko icyifuzo ku Banyarwanda ari ukubana mu umwe mu bwubahane, ko buri wese yahabwa amahirwe yo kubyaza umusaruro impano afite. Abanyarwanda bishimiye ko Papa Yohani Paulo wa kabiri ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu. Bamwe mu bakristo gatolika batuye mu mujyi wa Kigali bishimiye ko Papa Yohani Paulo wa kabiri agiye gushyirwa mu rwego rw'abatagatifu, bakemeza ko ari ishema ku Banyarwanda kuko yanabasuye akanabazirikana no mu bihe bikomeye. Hari n'abemeza ko kumwiyambaza babikorana ukwizera kuko bamwiyumvamo nk'uri hafi yabo cyane. Ubwo Papa Yohani Paulo wa kabiri yashyirwaga mu rwego rw'abahire ku munsi mukuru w'impuhwe z'Imana tariki ya 2 Gicurasi 2011, umushumba Diyosezi ya Kabgayi yatangaje ku mugaragaro ko urugo rwa Yezu Nyirimpuhwe ruragijwe uwo muhire. Kuva icyo gihe ni umurinzi wa kabiri w'ingoro kuko hari hasanzwe Mutagatifu Faustina nk'umurinzi wa mbere ubutumwa bwayo. Kuri paruwasi ya Ruhango yitiriwe Yezu Nyirimpuhwe harimo kubaka urubuga rwamwitiriwe Esplanade Saint Jean Paul II, ndetse no kwashyira ishusho nini ye na alitari yaturirwaho igitambo cya misa igihe cy'ingendo nyobokamana. Byose bikubiye mu ncamake y'uruzinduko rwa Papa Yohani Paulo wa kabiri, ubu ngubu akaba ari umutagatifu. Twabikusanyije ndetse natwe ubwacu twageze nyirizina i Nyandungu aho yavugiye Angelus. Mukomeze mugire amahoro kandi munogerwe n'ibiganiro dukomeza kubagezaho.